Allah tagimi wurni mi anjontumi mi wurde yimbe mbeda fergidu jamano jiro kali wayde tunuji on kal fitangallo ha joni fadne yawdu gayen kam ya ko gondi gayen ya ila o le gidi mo fitangallo lo jakkat kayde opdo ko mayam suba wala tek mino suba ha may firwi nen do kam na do kande sal wala yerdi tele nyam firwi mo ses do kam nyam firwi wala yerdi page Yes, come. Yeah, no, I go. Laila, am dal gopi dumi non potren. Oh, marwe. Laila, o lu en tar fitangal. Fa bonan. La ilaha illallah. Angam gisuba hananda jodi a fitangal la lo yan kay. Ken ma ko nendera suba no woden. An badanda gisuba? Ami kaldra. An kaldre. Wadim daga badda wona kan nan nder wurgo min ngabbi ma ton gasi. Ben kay dum bida kon won jitum halande ma han nen jeni ko gardo ganda kalda met. Fuude ngumro. En jeni bida. Yala problème ka heban ko an be way dum rokkur god. Bay respectani ma kam be way respectu kam hobba ro inshallah. Ah, me woni fofta. Non ga bari min ga wallahi on gandani hol pardon telle watamo do gina ka jono do ni minen kel wadi ko majju tan nganda do legal fo change ay bir gomno do nati wandi do ke wanda ni ngal legal faal ne ta ko to usno kam garde bagage mon jejiti dum ma o aran dum lenga ma o aran gel meri ni be amaru tita Laila o jummo hongob damangal yarona hobbe ngel dum fu kan weddo kanin boy bon mane hobma yo bonni do firwi am kam la ila ungal dan dan wori ko mi rokkadim kank respect mi rokku mi fu respect habtalam do handi min jandi golli mo yalla wallu tan ham gardo handi yalla gorle ala anto pura sa mi yana mayendo ayo je bakan chen hayo masyaallah chen jamta masyaallah jamta modu masyaallah modu masyaallah masyaallah bismonde ba basul mongoy wallahi chauffeur wonen tellindu ah bo wonte bil me bismonde mi après ma don bismon inshallah ko se tri ngate bagage mono ala ya fara se bagage mo don oh yo bay non ah yo bay Allah tagimi wurni mi anjontumi mi wurde yimbe mbeda fergidu wa alaikum salam wada chen chen mon mashallah masyaallah lene tampe mon mashallah chen ya don mi todo mi chen tumana sare wonde do chauffage wi beden do kam min tumana sare ayi halma do wona sare mi de matla oro mi ta pa tumana fifi wondo won fi oh won wi de ko firwi wona fifi firwi wite nen meden jowa kol ko dum wel woro wala mala wala kumna ko umnar ko wayno dum kay kumna ko tana wayn galas mi jida wirgo clip besit kanyu wondo wite ko clip o sa nandu ama etra dima ban non di hekel at Maro a de jawte kañum on wonno. gadran dañu mata tan wi fo dum mi fure andi nan waɗi ci wala ngan non tan ko ta fijle woro ah neje maru tampani lawngol wallahi dingalam ko modi mashallah ah neje nde jay ka wonni mi be An village wa fotanimɓe. ngeno kam yat hotman hotman adne wallahi be wi dom dud hande tamtu kam to kam ko yatan ke ummi fu mes damma ah maru tampani lawngol wallahi ko modi mashallah dingalam mashallah mashallah
kala waydi fura sala wallahi ko di hamad kedde hor me sunde yara fu jo fur mashallah min mashallah kedi yo ko sama wallahi aro ngadri ka wallahi bingelam kamen jogono badar subhanallah o warta min de ha wallahi ngal anam hay biro ko mbiyata ko fure welen heewi mangoy akam sa yiro manda gartirta te biro wana yiken gardi ko affaire manda ko fi ene mallaje manda ne kalira dum ni akam sa yiro mi rokuma kadi wata yaah non ga ko ko min ma wondo wallahi kan ko woni amara wata ko jalam nafare ma janab saro modi duma nabi sallallahu alaihi wasallam wi hadith muqtadira an aisha radhiyallahu anha qalat sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama al-mu'minu yudriku bi husni khuluqihi darajati as-sa'im qa'im وفي حديث آخر وهي حديث منقطع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل مؤمن إيمانا أحسنه خلقا جانب من نير وفوف سالة نير هاي ترى نير كني ودا مكان jab sat mar he chakalo ro wati wat hakil ma war ma hankat fina kala ana wajibi mum dana sako anini te an abudani mandugo alwi annabi gumme gile ngado do han kala hal fi janon kala hal umnar ko do chauffage mon gumme jes mon bade futundum alande bade kube jogu sakre bero boy hala dem alwi annabi yurno gam tay godi ila kolko min hande min dañ gacci min gele culel hande dewil ko har kam ko do e wajuji mesa dum nandini ko nim nananta unkal kadi nanna be do kay mi gam hande la hadi umma do sona gacci alan paadi me de do gacci kanno ga gumit fu jangara ko nde herki ni way min hande subhanallah am jasa o tan gurden an ko hersen kam min kam hersu be fu ardo e wallahi rasul sallallahu alaihi wasallam jogi hadith ma teddu wi en kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut dum sanda kalta ya to lidda rutike do wi hadith ma teddu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun dayfa wallahi kal mo nam te har ma adde wallahi to nim sini sab alle ngel cuule dewi hande fa kappo mi cikano gumi fu ko jangata ko nde her mi ngam dal mi hersi tan hadi non be nyaaki ma jaaden ton mi yarno be yafno be hakkim boniri mo ko ni ko do wul do kay forse ba dum gile ngam hande no mi man do ni comme gay wam jidi malan dem na fa jamde wallahi jambol bingelam ay ngarde do gal ngel cuule dewi no jaddiri men ni hay si yodi fadde dum non jang inshallah finde jam joyen baga yette baga dum jonti wonde inshallah salam alaikum salam amche mashallah modum ne on ne e do wani wallahi do wani mashallah nena fofti wallahi modum inshallah nete wam jinno malan o de miyan wondo ko kanno yafna ko war mon ko nan desa kan kondo subhanallah bingel moni wallahi ne jemi wondo non ben nyaagi ma jarda jafida hakkim boniri ma ko neji wallahi bingel mala hakki e bi bur mojude ne fo bado bonde musir bur bonde ne fo bado bonde musitaw dum non yarli yafi gel mo na ande men nyaagi ma jarda jafida hakkim boniri ma ko neji ذلك يكفي كلنا بشر لا حد ثاني سبحان الله يرلي يافي ko jam salme ko reji gin garim dum yalte wallahi ne ni nyam Allah tagi mi wurni mi anjontumi mi wurde yimbe mbeda fergidu mi yana ye